Chinthong Youth Development Committee hin pen kapa jutsi hen ubahi ka chethak pona jai me kedeng pong nijang kari benglong Chinthong a habarang kangalo lang tuga pamba jong kiri pathu aklamalong Chinthong Youth Development Committee hin pen jutang chingthor lonang jutang pangcholo nang puma thapen kedam tang chiti ni phai ingkora ke thom arni hen ubahi kiti paman pon lasimati jong ni phai ingkora serke barni bangso hen ubahi kibi tanga pot karbia nim rokom pen claim pon si hen ubahi puthot Chinthong ang kangrong nerke barada tumpen mesen pen chethak pon long sonsi hen ubahi kibi pon lata isi karbi traditional festival hen ubahi kibi pon do pulote kibi pon aning kanang bong amasi chethak pajut pon nangji aning kan papar no pusi patir pia tumpen ningji pon bangso hen ubahi chethak thia prang wolok wasar pen sikar klipon sitame womut bokan ang hoyalang pong me pon et pusi me pu sipson senar pen ang pachini de bangso amelong alhiaman pen MSC Avijit Kro Vidisia chairman long kitiron BJP mandal committee ame pu Samson rong phar BJP mahila morcha pen penang anman pen ke doke thege dinga tum chetong dunsi RD pen dum Chinthong pen long ki bela pen khorsing terang nang gelo abirta Malong News. Bangso, ano ba ito mo kasi kung konji, nabangso may sini suwali siya sa mga sa bipol, lasi, dadang kita citong doon ako sa injil, magasarpi-sarpu, kada alis tabi, dak, utum, lam, nun, kacethan konji, amay lang nakit dangat, asong tadilhin masami, choro parli. Laso amay lang kami, nini malakira, citro doon mo, Chinthong lang kami, ini cuma culture kapawir, kaya kita, kira kasih lang. Sorry, ante la non la tereng turong yang pong atau war keselam je pan ko an ajak kiding Lagi tender to kole lo tender to open lo non missionary a hormu kasih kado non kasih bom lo lagi panisita aku wang lo non lala tum kuda da simna kem non kecik ini pan kuda lama kuda pan lagi wang labo nang kecengi pan boleh dilo Itu gue lah, bangsa Cina, hantunya ni kita sesuai song hidup, part of them. Toh ini ledak nak tu apa macam kiri baca pelan lalu tu, social hidup, tentang Oktober 23 hari itu dalam setiap adat itu kita wajib rum tensi, lalu bang kita kono, ini ya bangke, lalu kau yang uktibi ciklo ni leng lo kasi laso chukun tenggat na kung pini mangini tum kado ko bela rong kya barat chungrum si la nang thap dum anna tum phana mang ke pini mangini tum na so sa sa lang ke ke thak ponjarni ta ani si pini ba ke ni pon kasi la bang so tahan ro chi ni tum so di sia song ken ki ko nang ko ke la ko tam tum sami tum karbi tum sami tum da khaibarin tum lamki pini ko pasila si ini tum sambil owe kimi pen sambil lapang soa ameses ki pitang tum malalo umos sambil owe kimi tum ta laso lahaya cutang lebat nang ke pangbo bedet si mana aku se cetang pancing so song kame lapang so hen kame pon tang de hawar ka preke la bangso hem go ba hikiti stame bipon bom son si thek pon long lo sitame la ba ala long ka preke pinela thuwok men ui hak la son tame do la bang tang telan la bangso pini nang litum las ba ahem pini kamen ui son pini adoma dam tang anikan samine tum bipon lo halos tame tum nim comment tum bipon lo halos tame tubon pe la pen puthot peneng samine tum aku bipon tu nasi ni tum nim comment bipon si dam tang pen non stamil tu pini kena ui ponang ni tum khek ponong le nasi et sa gelang nasi juga bidat pen meet si non makin tek mong tang te non prangke bang jilang stame nang litum la siwai di sia song ben ini kaching thura war sai mate nang litum la son bipon bom dus litum siwai si ade Chinthong Youth Development Committee ke ne tum tang pen samil tum kaching thura ko sai abar sai tum tum tangke tum tang samil tum Chinthong song bom bom si non ke bang jilang samil tum nang ke kaching thura war sai kami non kon karbi tradisional ini hanut kibi puno hacai kan dan sedang jilangarin dan itu an pen ke bori pon di kibi pon kayak gitu